Anis dan juga Ain. Sekolah baru, selamat berjaya. Semoga berjaya kehidupan. Semoga menjadi guru yang cemerlang. Semangat ya, sehingga pencen nanti ya. Both of you for the future. All the best guys. Assalamualaikum, Anis, Ain. Terima kasih banyak sebab banyak sangat tolong saya. Kamu kalau saya tak ada MC, apapun terima kasih banyak sebab saya dapat title baru, Teacher Malis. Kalau jumpa tengah jalan tu, tegur lah, saya ni tak nampak orang. Lagi-lagi, semoga korang maju jaya, lancar kehidupan, dalam kerjaya semua. Dan satu lagi, kalau combo ke nak kahwin ke kan, perlukan fotografer, hubungilah saya. Bye. Muah. Assalamualaikum kepada Anis dan Ain, semoga berjaya di masa depan, insyaAllah. Hai Anis, Ain. Semoga dipermudahkan untuk urusan yang seterusnya. Kami sayang awak dua. Bye. Hello beautiful people. Oh, it's raining outside. Right. Miss you already lah. To Ain, to Anis, both of you were a fantastic intern. It was a pleasure working with you. I really appreciate your help over the last few months. Don't stop learning. Don't stop keep taking new knowledge. And I'm excited to see all the awesome thing you will do next. Wishing you all the best with your future career. Good luck. Good luck. And hope to cross paths again with you. Miss you both. Bye. Saya terima kasih kepada semua warga SK Cepu. Saya amat menikmati masa-masa praktikal di sini. Terima kasih saya semua. Kepada cikgu-cikgu SK Cepu, terima kasih sebab layan ni semacam mak-mak. Macam anak sendiri, semacam mak-mak pula. Ya Allah. Terima kasih sebab layan ni macam anak sendiri. Rasalah disambuti dan dijaga baik. Sampai naik 2 kilo kan. Alhamdulillah. Terima kasih semua. InsyaAllah Ani akan datang balik.